Sanibona wengane zakwethu ake nginibele lapha ende futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngazakwethu ke engumfeza ngithuthunga khumalo bathi iLasha bona makumede. Mhlabe emakuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu ke isisinikele sihamba phambili lapha ke trenda ivideo yeGcokama lapha ke liqabula okanye licabuza indlondlo yama. Lo mcimbi ubukade nongoma lapha uhlelo Action SA ekade beyokhuluma ngendaba ke ezithinta ukhetho lapha ke kubonakala ke video iGcokama eLisha lizincokolela lapha nendlondlo yamarali kuthathwa lapha izithombe lelichazekile iGcokama eLisha lashiya ukhisi womhlaba lapha ke elimcabuza nje lapha esihlathini lapha ke yena lapha indlondlo yamara. Uzokhumbula ukuthi ke indlondlo yamara iyafanisa nomunye umculo maskandi ukukhuzana indlamlenze empungose. Lo mculi ke lapha kuyo confess na ukhuzani ukuthi ke engathi akudinga DNA test labantu nje bayazifanela lapha. Ngathi angandi kakhulu mina kuhluke lapha nokukhuluma abantwini bathi lapha ukhuzani okanye lapha nomthandeni lapha ke ufuna ukuthinda yonke into esethinte ukhuzani indlamlenze lapha. Uzokhumbula umcimbi obulapha eMoses Mabhida lapha wawuhlelwe NC la khona indlondlo yamara lebeyingxenye lapha ke yalo mcimbi bayashutha lapha nokhuzani impela baqala ukubonana sekuthiwa kabalandeli awuthandeni uyathanda ukuthinta yonke into ke esethinte ukhuzani. Kaza kwethu mina ngingandi kakhulu ngodaba nayi video njengoba uzibonela lapha nomthandeni eshutha nendlondlo yamara lapha. Mhlawumbe kuthini kwakho kuphawula ke ngalolu daba ake sivele hlana comment section ungitshela wena ukuthi mhlawumbe lithini lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngazi ukuthi ke ngila sponsor ngiphuma njana ke kodwa ngiyathembisa ukuthi uyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho kusubscribe nibe nesikolo mnandi ngithanda kakhulu.